Turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose, kandi tubifurize kugira ibihe byiza no kwinjira neza mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Tubifuriza umwaka mushya muhire rwose wa 2023. Reka kandi tubifurize guhaha mukaronka mu byo mukora byose rwose. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, company yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa umunsi ku wundi, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Reka rero kandi tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, ndetse ukore na share kugira ngo ntukajye ucikanwa n'imari yose tugenda tukugezaho, kubera yuko uyu mwaka ni ibishya gusa, ni promotion, turabaha imari nziza kandi za makeya. Nkuko rero muri kubireba kuri screen zanyu, muri kureba rwose ishusho n'amashusho y'ikibanza. Ni ikibanza cyiza, ni ikibanza kiri ahantu heza muri quartier nziza. Nkuko muri kubibona, quartier yubatswe mu buryo bugezweho, kikaba kandi ari ikibanza kinini cyane, kubera yuko ni ikibanza kiburaho metero kare 100 ngo kibe cyabasha kuvamo ibibanza bibiri, kubera yuko iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. Nimvuga metero kare 500, wumve metero 25 kuri metero 20. Murumva yuko ari ikibanza cyiza kandi kinini. Noneho akarusho k'iki kibanza kikaba gikora ku mihanda ibiri. Uyu ni umuhanda wo munsi yacyo, ngira ngo ubanza haruguru mwawubonye, ndongerana nawe ubereke. Uyu ni uwo munsi yacyo, haruguru harundi, gikora ku mihanda ibiri. Bivuze ngo ushobora no kucyubaka inzu ziri jimere, imwe isohoka ku muhanda umwe n'indi isohoka ku wundi. Iki kibanza rero kiri ahantu heza cyane, hano mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jari, ahazwi nk'Igihogwe. Igihogwe ni quartier ikunzwe cyane, Igihogwe ni quartier ikunzwe cyane. Nkuko muri kubona ku mashusho, murabibona yuko rwose ari quartier igezweho, irimo amazu meza. Iki kibanza kikaba gikora ku mihanda ibiri, umwe n'uyu, undi na undi wo munsi yacyo nakwerekaga. Bivuze ngo ushobora no gukuramo ibibanza bibiri, inzu imwe ireba ruguru, indi nayo ireba ruguru, cyane yuko nabwiye ko gifite ubuso bwa metero kare 500, ni 20 kuri 25. Si ibyo gusa rero, kubera yuko uyu muhanda wo haruguru kirimo ni umuhanda rwose wamaze gupimwa, ntabwo ari bya bikabyo, ntabwo ari ukuvuga meza kandi amaba hari, oya, ahubwo iki kibanza kigiye gucishwaho kaburimbo. Uyu muhanda wo haruguru yacyo ugiye gucishwaho kaburimbo. Abazi Igihogwe murabizi rwose yuko kaburimbo ikorwa mu gihe gito cyane. Ni ikibanza rero cyagenewe imiturire kandi iciriritse. Ushobora kubakamo inzu ya kadastre isanzwe yo guturamo, cyangwa se ukubakamo etage igeretse rimwe yo guturamo, byaterwa n'amahitamo yawe. Gusa icyo twakubwira ko nuko iki kibanza kiri mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali. Ni mu mujyi wa Kigali hagati mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jari, ahazwi nk'Igihogwe. Igihogwe ni quartier yakunzwe cyane, abenshi murabizi, abenshi murayizi. Ni quartier yubatse mu buryo bugezweho cyane, kandi ni quartier iri hafi ya kaburimbo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hatari kure, ariko kandi kikaba kigiye no gucishwaho umuhanda wa kaburimbo. Mukurikije rero ko mwagiye mubona iyi quartier, ndabizi amatsiko ni menshi. Abantu bari kuvuga batese iki kibanza nangahe ngo niyubakire, nangahe. Murabizi yuko nabibasobanuriye yuko tugeze mu gihe cy'iminsi mikuru, tugomba kubaha imari kandi nziza, ariko kandi ziri kuri promotion zihendutse cyane. Iki kibanza rero ntimugire impungenge, turakibahera miliyoni 19 zonyine, miliyoni 19, ariko kandi nazo ziri negociable. Ni miliyoni 19 ziganirwaho. Iki kibanza ntabwo gikwiriye kugucika. Niba ufite gahunda yo kwiyubakira, ukubaka inzu yawe wubatse neza, ariko kandi murabizi ko muri Nzuri Business Group Limited, muri serivisi zacu habamo no kububakira, kubagira inama, ndetse no kumanaginga imitungo itimukanwa mu byo twita property management. Iki kibanza rero ntabwo gikwiriye kugucika. Nyaboneka niba wagikunze, duhamagare kuri nimero yacu ariyo 0788 cyangwa se duhamagare kuri 0781 Si ibyo gusa rero, ushaka kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Iki kibanza rero ntabwo gikwiriye kugucika, nyaboneka muntu ushaka gutura kandi neza. Si ibyo gusa rero, kandi turabamenyesha yuko
ofisi zacu mwari mumenyereye ku Muhima kuri Yamaha ubu ngubu zimuriwe mu mujyi wa Kigali rwagati, aho buri wese abasha kugera mu buryo bumworoheye cyane mu nyubako ya Centenary House. Centenary House mwese murayizi cyane rwose, inyubako iri hariya yegeranye na Simba. Tukaba dukorera muri etaje ya kabiri, uzamuka muri asanseri ukajya muri etaje ya kabiri uhita uhasanga Nzuri Business Group Limited, ubundi tukajya kukwereka imari zose kandi ku giciro gitoya, ku giciro cyiza cyane. Ni karibu cyane rero, ariko kandi tukwibutse ngo nyabuneka muntu ushaka kugurisha, muntu ushaka kugura, ni karibu muri Nzuri Business Group Limited. Dushobora kuguha serivisi ukabona umukiriya cyangwa ukabona imari ushaka mu gihe gito cyane kitarambiranye. Ari nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, ugakora na share, ugakanda akazogera kugira ngo rwose utazajya ucikanwa n'ibyiza byose. Imari zirahari, wibika amafaranga mu nzu, wibika amafaranga rwose. Ni karibu iwacu, umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.